Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina nje ngicela ukuwe laphana ukuthi uma uthi usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma ukuthi waqala ukungena kulona, wenze nje okulungeleni laphana-ke ungixhase, ungaphumi ucindezelekile ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesendeli mnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi uyoqhuba uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Udaba-ke seluna-ke namhlanje kunevidiyo ethendayo-ke yomfana-ke omncane-ke laphana-ke wayikhulumela-ke ngomkhwanazi ethi-ke yena-ke akamusabi. Abantu-ke bayathenga ngey'ndlela ey'hlukene-ke le vidiyo-ke le, kodwa-ke mina-ke ngizobe nje ngidlalela yona le vidiyo uzole wena ukuthi yini-ke lo mfana-ke omncane-ke lapha. Ngicela ukuba uzule ividiyo mina makhuluma senginimfusha uvo lwakho usenze kulungile nje ungixhase, ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesente-ke elimnyama-ke kwenza ukwazi ukuthi uqobo uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke. Leyo-ke le vidiyo-ke le akuyithokozele. Ungamfonela nalo mkhwanazi lo mntu nguye. Umkhwanazi. Alimoyiki ndiyamxelela mntu wam. Ufuna bani? Yena ubuqu lo mkhwanazi lowo. Uphi wena ngoku? Ndilapha eBhofolo angazana ngongakathemsi ndambulala ndimgqibe. Okanye ndimyele phaa kwabo afike ndipli hayi afike ndiplate yakhe neFM. Yemani rhasi umkhwanazi. Ba irhasi ba. Kum hayi irhasi emnti le uthetha ngayo. Ndilate wapha ebheka kathemsi kamisele. Inkulu irhasi. Liduru. Hayi lengekho wiki irhasi. Noba ungasondela nematshisi kum ungatsha wena malume. Handi irhasi malume. Yemani umkhwanazi irhasi mfondini. Malume ndigadwa zizinyanya zeteki mna. Ewe. Ndigadwa zizinyanya zeteki. Zawuphila 300 years. Umkhwanazi uzayiphila yena. Sozayiphile. Mangapha ngapharapara kwakho? 132 maninzi. Awanye ndaqala nowabona awanye andiwazi nowazi. Ewe. Maninzi mntu wam. So ngoku kufuneka manje njengana nalaa traka yesonga. Manje ukhupha thuzi laba abanye ababipo izitena zami eposini lo bhuti uqhubele bhakhe. Ubonile le bhakhe epost office. Izitena zami yazazi. Ewe. Kangazibhatale izitena uzithathile nje. Uthini apha kum? Yabo qha ndikafuna uthetha ndisayihambela laa nto kodwa. Kaloku uthi ufuna ndifuna uthetha umkhwanazi wakho. Hayi ndiyamfuna nje benxiba ibheret ezibomvu apha efake amna apha lezo mpahla zama-Johnny's Brown. Acinga lunga apha kum. Akacinga lunga apha kum. Hayi qina comrade qina makase.